Česte ljudi, u današnjem videu ćemo vam pokazati neke situacije iz života prosječnog Balkanca, Bosanca, što se tiče sujevjerja. A sujevjerje vam je ono nešto za koje kad tražiš odgovor ljudi kažu nemoj pitat, ne valja, čuo ja od stariji i tako dalje. Pa hajde počnemo. Alo, majstore, što radiš tu? Što radiš tu? Pravi mjesti ljudi, kako ne vidiš? Nemoj prat veš utorak je danas, znaš Pa da šta fali ako je utorak? Ne valja, znaš da svi govori, stari govori, ne valja što ćeš. Šta je? Jesi ti normalno? Kako utorak može znati kad je već, mislim, odnosno kako već može znati, jel utorak, ponedjeljak, srijeda? Ovo je pusto s ljudi stari rako govori. Pa kako ne stari? Otpršći od vilka. Ne možeš pa... Udala se Adisa, vidi. Adisa bio sam ono? Aha, vidi. Jesam retardiran, Čekaj, pa 3 godine su u vezi. Nije stvar tome, Bora, sudala su između dva Bajrama, alo, aj, krut! Kakve veze? Šta kako je? Pa šta ima veze ako sudaš za dva Bajrama, šta? Znaš samo majstri, kad sudaš mi dva Bajrama, Bora za djeca hodio u rikverci. Misliš? Ko Michael Jackson Moonwalk, jes. Nemam se smije, ček mi nas tamo! Jel ti stvarno ne smetaš da čovjeka gode se u godini dana oženi, da, nebitno, da je to između dva Bajrama? Pa jel mora ili dva Bajrama, zna da ne velja to. Pa kad ćeš se ženiti, nešto ti će namar se ženiti? Znaš šta je? Ti si prošli Molim te, slušaj, glup si sve gitare što ne radi, ne drži ovo. Udari me. Svejedno znam bolje svijetove. Šta radiš ti? Pa dogovorili smo se da se pravim zvijezde zbog videa. Ne možeš, dan je Boras, gdješ po dan broj zvijezde? Pa šta fali, ne znam li da je dan. Ajde dobro što brojiš, ali nalećeš na svoju. Opet ti sa tim svojim sujevjernim sranjima. Ne valja dan broj zvijezde, i ovako je danje ne vidiš ni jedni, a drugo i kad brojio naletio na svoju, šta će to onda biti? I šta stesi kanal ti da svoj šta, ha? Zabalit će te ba lijeva strana se odzeti pašće, znam ja 100%, ne možeš mi džabe govorit, ja sve i načitalo se i slušaš o stari ljudi. Ideš biti dobra. Ta sujevjerna sranja ne upotrebljava, nemoj prići, tebe boge. Jesi ti glup, pravo glup. Jesam treku, eto. I on meni govori, eto, džabe, budala, ne vaš ti budala. Ja što ti bio kod Sanove? Ja sam ošla na prijeda, nisam. Dečki, kasno je. Trebao bi ja ići. Aj vidiš. I čuvajte se, svako dobro. Bogam dao. Čuvajte se. Ti... Cenara imaš mi vratiti. Ajde, zamošli se ovaj. Ostavio sok. Soka! Da, soka! Hvatajte ga! Šta? Ti znaš šta si rodio? U mojoj kući se ostavio sok, ostavljaš u mojoj kući, ostavljaš nesreću! Popij ovo, majstor, da ti ja ne bi... Brate, čuvaj se. Dečki, je li ovo uspored video? Nije. Nemojte se rukovati ovo da imam pravo. Opet ti sačeš sranju. Sujevjerje opet, ha? Nemoj, molim te, krećem se usta prekoći, Da, va. jasno za... Jel i ti, brate? Šta sam ja Bog zgrivio? Službene vlasti objavile su u srijedu kako se smrtonosni virus priče gripe ponovo pojavio u Kambodži. Vlasti te zemlje su zabrinute jer su seljaci jeli uginu perad, koja je bila zaražena virusom. Česte, pa i danas ima kako ide. Jeste li i dalje sujevjerni koji naći? Opet on sati. Dobro, pošteno, neću. Jeste vidjeli ovu televiziju, tiču gripu? Jesam, šta, kako tim ljudima. Šta vi? Jeste vidjeli za onoga doktora što je onu
tuberkulozu imao, a kugu prebolio dok je operaciju radio onoj curu što je bio pas pa zarađio joj nogu, dok je milila kafu i očevi ispadale. Nemoj, molim. Bože, sačuvaj za klon, ne dao Bog nikome to tako tu patnju. Stakla. Ozbila šetan džin. To nema veze sa uzubillah ili šeitan džin. Kako nema tako uvijek? To su obične gluposti. Time što kucaš možeš samo 100 razvaliti. Na 5. Nemoj Ajdine, molim te, ja sam to dan, dok te znam za sebe, ja to tako radim. Ali kako znaš da je to ispravno što radiš? Nemoj me to... Te gluposti, tu staklo se razbilo, tu nešto. Nemoj me pitati. Čekaj, slušaj. Crna mačka prijeđe preko puta, to ne sreće. Pa mora i ona neka prijeći preko puta, jeste oni normalni ljudi. Pa nek prođe, ali ti pruži posle nje, pljun 3 put. Samo čovjek ne mene Ti prijeći. stvarno Ne znam šta se Pa miješa. vidi čovjeka, naljuti se. Je, Ajdine. Ajdine! Vidi čovjek. Kolom, židovskom me gađa. Sujevjerje je staro koliko je staro čovječanstvo. Sujevjerje, odnosno praznovjerje, definira se kao sklonost da se određeni postupci događaj neosnovano smatraju predskazanjem nastupajućeg zla ili dobra. Ček, nemoj, 7 godina sam ovdje, boradi, 7 godina nesreće ako snimaš na bijelom zidu, ne valja to. Prekinite video, nemojte snimati više. Daj da odjavim, sam vidio. Odjav ti buraz to negdje drugo, ajde ne ozbiljno zgovori. Prekidaj video, neće ja problema u kući, flekaj. Evo vidiš, počela već. Prekidaj, rekao sam ba.